Inyanga yodumo lweyigubhu uDr Khehlelezi useyiphendulele kulaba abathi akasenalutho empilweni useyiphuphile ayisekho indaba yakhe. uKhehlelezi uthi yena manje ngeke asakhuluma kakhulu nje kuphela udlulise nansi inkulumo ebantwini. Ngani zakwethu ngaphambi kokuba ngifokele inkulumo Bekonyama kayipheli phela amazinyo endoda. Lalela-ke uKhehlelezi lo okhulumayo abaningi bathi WhatsApp ndoda hey wathula man ndoda awuposti kanti yini usuwile kuphelile yini ngawe. Yes, let it be, asibambeni kanjalo. Useyahlupheka uKhehlelezi ulale ngadlile ngasho njalo. Uxoshiwe emhlanga kubi usehamba ngo-Uber kunjalo nje. Since ngathatha i-decision yokuthi angisapost izinto zami sengine peace of mind because abaningi abasanginaki ukuthi ngenzani kanjani i-peace of mind, and there are some reasons why kungafanele empilweni uposte i-success yakho. Kumnandi ukuphumelela without showing people because awuzondwa nanoma ubani kodwa uyohlonishwa on a level yakho ephansi. Kunabantu abaphumelelile abangapost abahlonishwayo futhi abanganakeki abanazo izitha. So I've decided maybe ukuthi let me just reduce posting, maybe impilo ingahamba